masih sada hasuhuton o parang napong nami na moramino. Jadi ada orang sohong itu hami buat mula-mula apostolan ada ng pagkasi dan berjujur damang mula pengadong hakuran ng hami hasuhuton. Ulo nope ulo pijabu doang napalabla soling arang dohame alas ng mga hinauli basa-basanya matalibatan magiging kasahalan niya pong namin doon na tutuwa namin na pagduloy Uy, kami songonon, torok maribu, di desa Nawalu, marsada kami, di huta pangoparan niyo kung namin, ima, huta, gapiri siniya. Yang dia matuto, kanya matalibata, di hasalon namin, rapat martolo kami tugitang, rapat martetu kami tutoro. Marhitema, pagkasi, asa ulam, kami ulam namin, badamang na mula gabi, mula horas. Mula gabi, mula horas, kami mamak kalibata, kami mobima sa halan niyo pong namin, sa halan niyo pong namin yung puhuta raga. Ang kiyat, diyan hadap yon, hasagaw, hasingalot, dihami, o parang na. Asa maritim na pagkasi, asa hukat dari dahok kami, di panggabi parhoras kami, nang marsada kami, beda ng ma, tortor liya. Garis dua mani bastol garis dua beda panjangan gantian maju dua bol bayang kita masuk kita bayang kita
damang hula-hula di hamin wain. Berdamang ma tor-tor sahalay. Masahala do pung namin na boramino secara khusus opung namin opu huta raja na tinggal di huto. Berdamang. Baiklah ini yang akan ay sakit-sakit. Ini kita tahu. Nasubuh.
Uy, mampun. Jadi mak jadi maksudnya tong lo hafalan namin. Alam ko baga sa pasor, alas isa da suhut kita masih sabi-sabi do itada. Ate, itong sabi-sabi gadjang pe asa tarida hasado do hasingalan yung pungtay. Ang giat marhiti ulono. Boy, marpatuin. Ate, aman nilita? Ay, ma. Jadi ma, parkosi. Asa husabi hani. Upahol haga kanak namin do pahupo namin baik damang mga pargosi tortor ni na maharanggi utang sa halay mabay. Dari semua lima anak pun dapur yari namangihut mangarajahot simin dapung nami naik pasatian songoni naik saya nota maradi waktu tahun bana apa kau nami waktu sana usaha dapung nami nama nami no
Pasti lupa sudah.